Film Vučja gozba je krenuo iz neke naizgled bizarne i groteskne teme, a to je ta teorija zavere da Europska unija organizira bacanje vukova u zaleđe Zadra da bi rastjerali ljude koji tamo žive. Jeli? Ali naravno film sam se ne bavi teorijom zavere, niti raskinkavanjem teorije zavere. Film se bavi ljudima koji su, ja bih rekao, nemoćni protiv viših sila i jednostavno nemoćni da kontroliraju vlastiti život i da ga na neki način organiziraju i zapravo radi te nemoći se onda nalaze nekako objašnjenje u svojem stanju u toj teoriji zavere, o tim vukovima i tako dalje. I zapravo je ono što je mene tu najviše zainteresiralo kad sam krenuo raditi film jest bila upravo taj naizgled paradoks, a to je da ljudi pokušavaju naći nekakvo racionalno uporište i objašnjenje vlastitog života u nečemu što je potpuno iracionalno. A ne može biti ništa iracionalnije od jednog mitološkog bića kao što je vuk. I to je taj jedan paradoks mi je bio izuzetno interesantan i to je nekako pokrenuli raditi film upravo o tome, a ne o samoj teoriji zavere i tako dalje. Film smo radili dosta dugo, 7 godina i evo, sad je završio, svjetska premijera je bila u Talinu na Black Nights Film Festivalu, a ovo je hrvatska premijera na Zagreb Dogs. Pa ovo je nešto sasvim drugo od onog što sam prije radio. Prije sam se više bavio nekakvom pitanjem sjećanja, memorije, zapravo povijesti kroz ratove prije svega i 90-ih i Drugi svjetski rat. Ovo je nešto potpuno drugo, čak je i formalno drugačije rađen i film je prilično drugačije od sve što sam do sad radio. Ovo je više nekakav observacijski film, sasvim je drugačiji, zalazi malo u nadrealno, malo čak postaje jedna bajka. Dakle, nekakav potpuno drugačiji kurs i potpuno drugačija tema. Ali naravno, uvijek su u pitanju ljudi i njihovi životi, njihove priče i tako dalje.